dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW tahun 1438 Hijriah. Segera kita mulai. Pembacaan Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Muhammad Fikri yang telah membaca 1-2 ayat Al-Quran. Semoga dapat memberkahi acara hari ini. Acara selanjutnya, selawat kepada Nabi Muhammad SAW oleh Muhammad Fikri beserta kawannya Muhammad Falufi. Kepada seluruh siswi dan siswa kami mohon untuk berdiri sejenak untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullahi
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته الله الله سلام عليكم ورحمة الله ibu dan ayah mandung saudara Allah salam alaikum warahmatullah ibu dan ayah
tanda mulia tamu risalah Nabi bersunat jalan tamu tanda mulia Allah. Allah 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 hormat dan ta'zim kirim buah akram kepada Bapa dan panitia. Allah hormat dan ta'zim kirim buah akram kepada Bapa dan panitia. Allah di emsan sakti sikulakan moja bandungnya kehendak Bapa yang kuasa di emsan sakti sikulakan moja bandungnya kehendak Allah Bapa yang kuasa kadang Allah
Him
Ya Allah nastaghfirullah ya Allah lana wa laha min dhanbina mulana wa min dhanbiha min dhanbina mulana wa min dhanbiha ya Allah Astaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dhanbina mulana wa min dhanbikum Ya Allah nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dhanbina mulana wa min dhanbikum min dhanbina mulana wa min dhanbikum ya Allah Astaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dhanbina mulana wa min dhanbikum min dhanbina mulana wa min dhanbikum Allah Allah kam hasanatillah Allah kam hasanatillah Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Rabiul Awal Allah malam buata fajar bukan di tebir cahaya fajar bukan di tebir cahaya Allah nyata Muhammad ya Allah nam sampai baje Allah belum ditamang rakyat tercengang di kalangan rupa rakyat tercengang di kalangan rupa Allah di tebir sinan Allah di lingkar Ka'bah rakyat di
الله كم حسنات الله كم حسنات الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المرضى أنت غفورنا جميعا يا مجمل الطيبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من
دعا لله داعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا نور العين أيها المبعوث فينا جئت بالأمر أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطيبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين Putui hana salah, putui hana salah, Bapak Jamil. Putui hana salah, putui hana salah, putui hana salah, Bapak Jamil. Putui hana salah. Tanda kiamat alamatkan nyata. Oh akhir masalah hidup kami. Hana kapingan Islam pakaian sama Putui hana salah, putui hana salah, putui putui hana salah, putui hana salah. Anu darah dino kubita sayang Dijangan agam dilikut Honda Hana dituri syariat Islam Disumpah kayan lepas hargura Butuh Butoi hana salah, butoi hana salah, butoi butoi hana salah, butoi hana salah, butoi hana salah, Bapak Jamil, butoi hana salah.
ظهرت النور أينها بظهور النبي أحمد يا هلا بمحمد نرتضى من الله يا هلا Syukran warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula selawat bertangkai salam kepada junjungan kita, Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kemudahan ke alam berilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam terang-terang, seperti yang saat ini. Dan tak lupa pula juga salawat kepada sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah yang telah mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
dan penghormatan saya kepada Kepala MTSN Sakti dan beserta wakilnya. Penghormatan saya kepada guru-guru MTSN Sakti dan penghormatan saya kepada Tuntu Amir yang sudah menghadiri acara undangan ini. Dan penghormatan saya kepada seluruh para undangan yang sudah sudi kiranya menghadiri acara undangan ini. Dan penghormatan saya kepada seluruh siswa dan siswi MTSN Sakti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara undangan ini di MTSN Sakti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Tuntu Amir yang sudah berkenan hadir sekaligus berkenan menjadikan ceramah bagi kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sehingga terlaksana seperti acara maulid ini. Tanpa kalian, acara ini tidak akan terlaksanakan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Mari kita ikuti acara-acara yang akan kita laksanakan dengan penuh hikmat. Mohon maaf bila ada kekurangan sarana ataupun prasarana yang kami sediakan. Kami sadar bahwa setiap acara pasti ada kekurangannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan urang dirui bukan dalam rindu hati lon kurajadi nagro benale lamharo hara rindu hati lon kurajadi nagro benale lamharo hara rinduku nagro disagonan rindu pimpinan yang bijaksana rindu keadilan kedamaian mengasih sayang sesama bangsa rindu keadilan kedamaian mengasih
Salam saja bangsa tajuk pulang. Salah jalan ejut abang kita bisa. Salah langkah dalam seleksi pengtimang. Menancip bangsa lawan pegawai. Menyatan relai penetek yang sakir-sakir wajah tak pernah. Perjuangan beta juga pusulit. Ingat pusat-pusatnya putung pusakan. Urung arif kita patik hantam ganjai. Urung melakai yang binasa. Gota pun hai bangsa lun fikir berawai. Kali ganjai di pulau guna. Gupuna usahai gaya semikir. Gupuna tiang gaya perasa. Bopa duna eganya pegasabe. Ridemu sampai rotai ngabuna. Ridemu sampai rotai ngabuna. Salah tajuk hai bangsa lun tajuk pulang. Salah jalan ejut abang kita kisah. Salah langkah dalam telet di pengtimang. Menancip bangsa lawan pegawai. Kami tambadu berbayang berbina. Tasyimari dalam bayang berbantah. Nada demi berbesar pembidaya. Otak semoga sang-sang syekuna. Gupuna utai guyut semikir. Gupuna tiang guyut berasa. Panuna egol japa gasabe. Rubahmu sampai rotai ngarbuna. Rubahmu sampai rotai ngarbuna. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.